Okay. Good. Buti man na ako kaligo mga katil. Okay kayo. Presko na kayong bata. So mga katil, kung nahugaw naman ta sa ato ang kaugalingon, sa ato ang sa ato ang pakigrelasyon sa atong buhi na Dios, hugaw na kayo ta para sa atong hunahuna tungod kay wala na tay pagsimba, wala na tay pag-alaga diya sa atong buhi na Dios. Mga katil, maligo ta mga katil. Maligo ta mga katil para mahinlo ta mga katil. Maligo ta sa presensya sa Dios mga katil. Kay diya damor nga pag once nga maligo ta sa presensya sa atong buhi na Dios, diya ta ma-refresh, diya ta maka-realize na sayop daya nga to ang gibuhat. Manang ikaw ug ako parihata. Ikaw nga nagtan-aw karon parihata na ikapakyasan, parihata nga nay pagkukulang diya sa atong buhi na Dios, pero dili maoy rason nga muundang ta sa atong pag-alaga diya sa atong buhi na Dios. Kung dili mao ni ang rason, mao ni hinungdan nga mupadayon ta sa ato ang pag-alaga diya sa atong buhi na Dios. Tungod kay ikaw ug ako kinahanglan nga moalagad kita diya sa atong buhi na Dios. Okay ra nga okay ra nga maluya, okay ra nga mopahuway, basta dili lang ta muundang, dili lang ta mo surrender sa atong pag-alagad sa atong buhi na Dios. Kay kita tanan moatubang kita sa judgment diya sa atong buhi na Dios. Sumanang ikaw nga nagtan-aw karon, balik tag pagpangalagad diya sa atong buhi na Dios. Kay naa sa Dios ang kasulbaran, naa sa Dios ang kahapsayan sa tanan. Mana no, nagantos man ta sa atong balatian. Para sa kuha karon nagantos ko sa akong balatian, pero dili ni mao rason nga muundang ko sa akong pag-alagad. Kun dili mao ni rason nga mulahotay og mupadayon ta sa atong pagpangalagad sa buhay na Dios. Kana lang mao nay pinakadabis mga katil. Padayon lang ta sa unahan. Sama ra gud sa ato ang pagpaningkamot aning kalibutan na kung muundang ka, failure jud ka. Kung mupadayon ka, mulambo jud ka. Nalang gadpes. Kana lang mga katil, kaya kung palalabo isud kay tinanawa no, tawa. Sus, may sopsopong mata ay. Tawa sopsopong ng mata. Sopsopong ng mata. Okay. Dito itong